Fachowcy ще zložili, że pošlitki tegoročnej suši nebudú katastrofalni, ale zmenšajú urože ješenskih kulturov za minimalno 8%, co na državnim urovnju nemali penjež. Taki rok jak tot, ili evo 2012, u stvari najbrže ukažu, že dze nahnojena žem, a dze nje. Znači ukazovali smo i kukuricu, i soju, i cviklu, že jak bi patra tam dze ruceni hnoj, a jak bi patra tam dze nje ruceni. Znači kad prize ekstremna situacija za vlahu, za temperaturu vozduha i tak dalje, već kad toti ukazatelje veljo vekši, veljo impresivnjejši, veljo barže ukazuju. Znači vidjeli se kukurica ma i 50 do 60% veće roda, tam gdje je nahnojena i gdje je začuvala svoju vlahu i vidite jaki hlina na korenju gdje je kvalitetna, gdje je željena, a jaka hlina njevica hnuta tam gdje je bila zasušena i jaka čutka i na kraju kelju bude zarna. To isto važi i za soju, to isto važi i za cviklu, s tim že na cviklu še to ještě barže vidzi jako na drugih kulturah. Väčšina parastoch nema peniežu za ukladanie do drahých štučných hnojov, ta nám preto i urožaj prosekovo slabý. Keď by država zmohla moci subvencionovať len polovku ukladania do štučných hnojov, a to 25 dinari po kilogramu do 500 kg za každý hektar za registrované gazdovstva, tot peniež by še jej vracil i z toho roku pre ich zvekšaných urožajoch, vári náš sobešedník. Toto míru by bolo dosť zaprovadzovať len 3 roky, pokiaľ parasty ekonomsky nezmocnia.